se unya basase we so nge ekosi uda sa opese sidie ebedi wanim akosi awie ya bie baabi ne ani nkomo bie Psalm 45 verse 7 o penatwede ya sase ya no mame ko western of menu ya baako alejo o bonsunkwanta mo amowo bonsunkwanta ke fast jeto babi biara oyare a brabonsunkwanta oso pe alejo heba center simple nti menua babi a obi anwere ma good evening. I hope say all is well ti obi a wutie me na ohwia me biara ka kire babi obi a mo adwo obuto ho asofo a mo wo Ghana nyame adifo nyame asempakafo maamenom nananom anwumre mamu nyina adwo yeah mo wo amanone Facebook mo French countries Zeke Savale bonsoir messieurs dames s'il vous plaît aujourd'hui Zeke Savale oui confiance à Dieu faut prier confiance à quelqu'un mais confiance à Dieu merci so for bi Psalm 45 enyum Psalm ni abrofo enyum aduana num enchemu eye enson no o se wodotenene na wotane abonefo sem na tan abonefo sem enti na onyankopon de anigye anwo asra wo sene wonfefo so kan bi na de otie sompa bi antie enyum aduana num asama mi kan every day one ekosi end o pesa sidie di wanim o pesa sidie edi wanim ekosi awie ya o se wo dotene enyum aduana num ti ene de yare sase ya no okay o se wo dotene na wotane abonefo sem sa wotane abonefo sem a enti na onyankopon ti papa me menya politics me kal baby o me menya politics ana wontimi nkan cham se Ghana ye den cause afred ye sidan ti ayi me menya manyosem cement about 10 cedi obi antimi antobi na ne time nyere enso number 1 and the cement baby a 90 baby a 100 baby a 70 baby 80 afen ye sidan what you say so ba time bone na be dot trene a odi anigye ngo ebe den ebe sraw yeah obi a yadwuma 10 years bisan just 1000 cedis ebi na ho azanti kalabulenti nokura wankanti ahantanti enibrenti twitwanantinti azanti emma nipesu ewo wiasem enti anwumrei where the foundation but the life making abrabobian oba tie akurase so atena wada kentan ne nwunu yes ye bosse me se yare ye bosse asie bona moyi a kentan ne nyade enye fe di se wo abrabo na wo bo no ayo fapem that the foundation. In 2 Psalm 11 verse 3 was when they were destroyed the foundation where are the righteous people was it so was say or to ni so na radio Psalm 11 verse number 3 was it say nyina so a was it so was say nyina so a or to ni be dey unyina so no na ye to no okay and he said obedotene no atanya abonefo sem tieni ye ka abonefo sem na number 1 eme wo bi nsungu ni yem okay esisi wo bi enada wo bi emu wo bi kwasea entwitwo bi na ntini what you say yade nyame pe fa bone che okay enye hiyo aduma nyame de chem se nipa be sere wabrabum me namba na guso no me de ye problem na watwe nyina de yesua nyina nie inquire of the Lord okay so baby saurade wo bibi na so yen wi ade bi wa or say thinking about your life making what is going on say o dwene wa brabo ho ade ya na ekoso o say kan asem bi ha was say when you are old
or when you become old, thinking about it. So we are kokra. Edia never to me. What is going on? What is going to happen when you become old? And now Baba will be a warfare. Because Onya makeups, Unso we, or ya tongue, alasses, Unso we. But me more 60 years. One way and then so be myself. Bako. Abranti bien san hoden. SOMPA FM. Me more 60 years. On a say, look where you get. Sometimes just sit down and ask yourself. Sometimes sit down and thinking about. Not just say and name who fe into besi wa kusi awie. It's a word. Me dey your problem. Me kai mama ba ko ba me last week. Over 50 years. Or the cost 785 million. O se baba biribia me de me sabe sombia enye yi na adane ka. Nti oba be ye hwehwemu. Oba nam ka chan say when your friend oba pa kwatima. O se me wo fire. Nam so ka say oma usika. Se fa to ade bre no. Usi sika na ira. Venu hwemanim. Sa sika no a se ayira no. Ani no di sie ye. No di se adwuma se. Enti maame ne de yawo kasai. Se you are from sikai. Obetua ka kwesi ni wuda. And the maame ne 85 years. Onwuyo otiasi. But enam sa sambia o ka yenti. Amane your first sika ne bre. Have you see? Me did the jaba. Na kire se yawura mu anu no se obi ka asem bi sa a eye spoken word e de to abrabo so a biribia ni ho abetimi aya e be sesa sa kasa SOMPA FM ye nema mienu on say we call the direction Joshua ka asem bi to Jericho so owura bia no wosika on fa boga nya hwe o so obesi Jericho but enam say na Joshua aka asem ya to wonti ebem. But glory be to God. Elisha was a city prophet. Adiyama adifu juma den no. Tie. And obi aso yodi for men condemn. But otumfu Nyankopon fra na menni ho. Media wade adu me nyina se nipa be sere wabrabom. Adwumem, awadiem, asetenem, akwantuom. Biribia we ye no, just inquire of the Lord. But ye hwehwem. Enti maame ne ba ya me kire no me ka kire say on pempani for me nsa. Na won ko. No over no ko pa chew. Yeah. Because ko pa chew dia. Won say beba maame ne de ya o ne kasai. Ahonhoma so. But so ko no ko pa chew a na obie na no isa blessing na direction be yaduma. Na se papa metiasie yi a ebi asem no kura edi be 20 years. Yeah. Edi be se onwu ye dia tio wo wu a e wone kwan ho. Okay. Ana wo nwu ye nso a e wone de ho. Nje se wo wu dia a wuntimi nkopa ne che wone dia. Eno na akwantere be yaduma. Okay. Abrante ba ku bai. Oni no fa nya kasa. Ana no fa ne domain no. Eya adwuma. Bana no fa nso wu. Me kire na ma ne koya ade woni wo fa ne naso. Eno ano no. Okasa won ne tie keke. No man de ade. We call the direction. Because life is a key. Abraboni yesafoa. Ya tofa pim na wie. Time bone na dotene ni. Sawo time bone wie
na doctrine a afei na kwankyerɛ yɛ adwuma. Okay. Because okay, Jeremiah was they will fight against you, but they cannot prevail. Because I, the Lord, am with you. So that they bet me I can walk with you. Yeah, this is our doctrine. Yes. They make a what I say. Okay. Was inquire of the Lord. A bisanya bonnet. Me kai last year. A juma would have bakutu and a mobile. Papa ne be a juma. Was it awful? Me be a juma. My juma is senke. Oba. SOMPA. Oba na me hweye. Me mani di adwuma ni di bre me na me hweye adwuma ni di. Me wura man sam you manager na di. Because office no manager ne fa oba ho. Okay. Ta madwuma ni gu. So bi adwuma office o fa oba ogu adwuma ni begu. 100 years adwuma ni begu. What I say? Baba, life a dear many pass the power and choir of the Lord. Abisa. Abrante back was papa, Monsieur Mammy and son. A dear back we are and the match that ye be papa. So we are youths. We are Brante, we are Catesia. Now we live through and sa. No one now can see my fall. Yeah. Ebi a oba odi kan ware So ware no na bema ware no. Enti na tete no so bi bewu a. Ti so ya abrewa na kokora. Ehu papa. Okay. Me did a jabba the spiritual professor. Me na man the good TV news me dey your problem or tena no pa me tenase to present your case before God. Papa me ye bibi enye yie. Papa e kam me na me hwe di kudie ntia e me kan bae. Okay. Papa me ba winsa. Papa me ba nu wi. Papa me ba me de to wa no afa to sedi ba ko pe. Okay. Papa me yare manum wiase mame ba ko pia Wednesday. Oba chese odaduro so. Odaduro so. Onante kura enye yie. Na mka je se mami. Mame kan kranchiro. Asante fongma etremi asanchemu dumienu. Wasi aduro ba jiwa. Atrema. Papa, me chere maame na de keke Wednesday and na Friday. What's about me to me na enra? What's about me to me ada? Me de ye problem. Oba me ka no kra kire wo. Obi a wo tie me biara. Obi a wa ba Uniglory biara nim papa ndo tie. Me de ye problem. O tina no pa by 6 a.m. ma tenasi. Okay. 1 p.m. na ma pon. Papa e kam meneme. Papa me yare, papa me kwa ma pem, me yesofo, me odifo, papa me bia sori enkoso bra. Be ye hwehwemu. Me ka se pani ba ko bai. O se papa, me ye bema, na so wan ye ni, mintimi nwam. Oba so me mo mpa ye mo, me che na de keke. Anopa no fam se, "Hey papa." Nam se ya. We ye bema, tie. Every 30 years, I could see 90 years. Okay. SOMPA na mahode na pem 90 years. From in fear we are could see 90 years. Obe man call off. But let me prove it now. But pay bucket. Media is spiritual and physical. Papa Abrochire. Asori deni na ayarasabi ni. Okay. Yeah. Oba me ho. Asori deni ayarasabi ni. Media is spiritual and physical. Behwem se obi na aka nsem ya to so. Okay. Se abusua ofrim. Papa, ya woni ma miensa e mani pabre wa brabom. Okay. Me se na ma say. Nyama miensa. Eye 9. Ne mani pabre wa brabom. Number 1. Efia ofrim. Me say efia ofrim. Okay. Number 2. Efia betenem. O tena bia e mani pabre. And number 3. Eda ya wu nipa. And number 4, adwuma wo yo. SOMPA. Okay. Ema nipa bre wa brabom. Enti se bia efia ofrim no kra ne se enum ye bia nimu a ebema wa bra ebia efia Ebia fie tio, o ma me fie, o papa fie. O ma me aye ho adwuma. O ma me aye ho adwuma. Ba kumasi a na kwantuo bia otuye, na fie akotena mu no, ye ntena fie ho.
abrante baako ne yere ba last month ọmọ wale 7 years enu a wiase nyina da ọmọ ayo doctor say no mumie no be any problem ense ba ma me catch na wo ba ne say ko catch o kru say ba bi a motemu ntu ho ba bi a wote ani nti yeah ontu ho me ka we 3 days be man compare dan foforo and know that oba from say papa SOMPA now go so menstruating last month last week ama kada say ka me dey your problem papa me nyima na say o say me hwe the costs papa da bi o he ni pegu asori dem su mama sta bonwum bi o say so begie dia gise ayeye aya me bisa so for say where their God. We must know how to prove to the people. Okay. Yeah. What do I say? You need, you got audacity. Papa me ye bibi enye yi. Na me ankan sa. Be Genesis chapter 1 verse 28. Me wi abeka sem ya kire. Lady ba ko friends papa me ne agye me sansa dey. O say last week o support you momo 100 cities. Okay. Nankle bia on crowd is on friend in da o America was so support to 100 cities 3 days or sending 6,000 so on fanya juma anadwi tie me momo na ba na gusu no me de beto dwa o kwa wa febi to so papa me support because TV and radio papa me support anadwi o chena anakwasiada I'm improving me poma frame na me nkyere wade udi dwa enkoso we adwuma enye yie e ka menem bibia ye bi enye yie momo number ni 0548 86 47 01 0548 86 47 01 papa mi ye bibia enye yie papa mi peska wo bi ho me pon ya frame na me connect SOMPA FM because I am empese me ba be bo dance kenka be kotu ya kenka Genesis chapter 1 verse number 28 what's it na onyankopon hira won what's it na urade nyankopon ye den hira won pause just ask yourself why na me ni obi sua de anwre say ade a me suro wo wiase ye tu okay but and why do you also otumfu nyankopon ni bibia your principles okay or say me mesirawo but just ask yourself why aden no say ya hwehwemu nyame se wo sira me se me asomasi o se me ye hwanya bone so obi ka to say ye bone de ma ne nya dwuma nhyira ne honhom ahiafo enya dwuma entu kwan ensifie What is it? SOMPA. Opa Ghana yen samra yen we de besi mo bia nsidan ye ma ban ko nsidan yeah for second didi ye ma ban ko nsidan chena ka broche for na ka is good okay papa mi didi e jaba me condemn obi da bi mi nye bi da because krobi to us utie me o kwan wa tio eno obi fra mo boliga o se papa me bi store me kotan wa ye ntade enti me support two program any seconds eno da not the 200 atoso me ntwabo uri anam cha say yade we anopa ebo 11:35 let me form a belly what's it papa SOMPA FM that to 1008 and numere was so timi atonde 3600 what do I say what a miracle because God's onyankopon si mesirawo just ask yourself me adwuma enye yie me kwa wade enye yie da bi me ka so for last 2 weeks na baba wa ba ko ba me nchen akwa ware mienu
awon kwada miensa ni nyawade na gu enam ka kire nse se bema bi ba na so be ware no a ema yenkoye ne wade biem nemum oma bema ne mfa sika sanvlipum mfa ko chabusuafo no muni is a mystery oba ye yo wade ba akomienu oboa ayaka yenya yo wade ba akopɛ yenya ne mienu but yeni yesunsum asem se bia nipa ofro na asan be fa san nipa foforo no odi sika sanvlipum akwa wade ne bi yesunsum asem o okay yenya wo ba wade mienu miensa papa na no abusuafo beti ase why not mimi di de jaba mi ye huntasem pie ye tie oba bia wutie bibia tie yenya wo ba wade mienu miensa ye no once ti sa ukoba ko na wade ne gu na wusa akobiem a yenya ho ade nkobodwa biem be ma ne di sika sanvlipum na ode akoma obusuafo so muni na ono kobobra aso tirade no obi be dawto oti Pentecost obe dawto sinadwuma egu oti CAC obe dawto obi gini kunu odi ase meme de ye problem because of abrabo na yebo no SOMPA FM 70% is spiritual but only 30% that is physical material nyeme many pa de nipa su uti bia se bisa me enko papa se ebia amasha abrabo ase me yo gidini yeah erade si wa shira me but enshira na ode shira me no mapema sa enshira no menya nhunu ye ante na di fo ho okay ebi kurampo a hwade o ebi kurampo a efie na akotene mu no emo and then Friday Monday sister ba kro ba cancel so mtum fifi ho be na dan sadriam be ma ne ye police ni o but wadan sadriam vi okotena yenti Monday Wednesday enu achi omotu papa adentina ya na mebe ye ogidi yeah me kwama sorry me bo abraba esefata se o Kristo ni bo but adentina me kwotena baabi na se enumie bi wo fie ho ana se bribi wo fie ho sei nipa Kristo amagina di na ntimi nyimi mfiri mu dabi enu ntina was working towards it saadie we na bitia Kristofo umpa nya hene eko dabi o umpa ye no dede na wo yo hene eko wo mutebi atimu nye won ka no kore wo ya zan wo ya po wo to bia de untua empire ndi ene da bai ene Friday kwa ba biblie all night yenye ho ade wo mu twempra wo twa my bet umu ya de empire de kwa they are wasting their time and energy obi akọ all night so many years but beside just 20 million ebi na ho me condemn prayer SOMPA FM but nase bi sound say enti baby amenam na ye baby ametie na ye de me ye be wie me sen baby amekono tio ye wasofo bebrebe prayer comes but mpremre nanka nkukuo resase unsunim Ghana no bi apedodo baby edom wo ade a Ghana for pen no baby edom wo say ye kirebene say ye premre say ye kukuo say ye dian edu anato a na hu niam asofo ni bi ye yeah you asofo ba go Ghana na tu adobi nse kawa na asore okay we ya asofo a nse kawa na chiwade ya was yeah we ya asofo a nse ring dabi na wa ware nso e ya wan sa ring na chiwade no masa me de jaba nipa did we about young cancer enti baby a wo kompai bon just ask yourself and me baba kire me be pon wa me kire ade bi wo be so kosofu bi ho a eye wo be pe glass keke okay no asensu agum wo sensu wo de me pon wa me kire wade ad be ye wo be hu dayem wo ye wani o you see okay me pa next week na me baba em yeah o se baby a ko no hwe because bi an wo ye ayi ya won kire bene ya won premre ya won nanka egu kukuom esa sori bebirase
Masa. But Papa, Bible said your money in a moment. Masa jai and to bu park and so. Sa oni freni. Edi oni freni anima mu nyina kogu amnem. Would you say ko bom paye? Ba to koto amnem. What you say? Me dey your problem. Wo ba metrew. SOMPA. Ma me ba ko bai. O se papa, me dabia no bi ni mabeda. Na se wura, ma me kyerɛ ukɔ baabi. Ye ma wade bi di kodware na saade na ba. O se papa no kro, me dwade saade no, eno no. Papa me dey your problem o. Aduma Yakobon de kyerɛ me se nipa be sere wa brabom. Okay. Because o tumfo Yakobon ka se ye besu. No. What do you say? Ma me ba gbo se papa, me ni me kuna ware. Ya wo nkwada miensa. Etoda de be die mpo na ye den. Awurade so anka ne sa. Okay. Awurade anyere. Awurade anka ne sa. Wose mashira wo. Eno na wasa so for your research. Just me say me kwabena jamfim ne sese me bo. Where the mienu pa. And I'm your research. Why? And a bat. Nanso. And a day. We are nana ane. Baby sound said near me a crossing. Just ask yourself why. I didn't any pastor to me. And I say, just ask yourself why. Papa, maybe there is a problem. Or tina no pa, me tenasi. Papa, me so mana ye ka. Papa, me hold ya me yo. Bra, me condemn will be. That be, because will be a kobuna time. Mrs. Say, we are software, what them way you knew. A Juma now, or did do no, kobu one time, and son of Wabrabo. To Sabrabon and ya Jina ye, and now what the Azar, what did Nada, and then there, near ye Juma so Jina ye. Maybe there your problem. Papa me yare, yadia bay. Papa me na diabetes, bra. Papa Coco, bra. What does me ko both? Ya na enkrofo nim se SOMPA FM kwa na wo ye debi honom oye honam so de ka ho honam de nyina ma me ba ko bai nani mu nyina ye koko me ma na duro we did 21 days to 1 month ni nyina hye ho ato no wo ye be ma na off bra a free 30 years ekosi 90 years okay but I'm improving chiro. So for you, Nikomo kakra wa ha. Papa, radio phone etie nti yemfa number no ntudwa. Yeah. Number is 0548 86 47 01. Ebi a utie me radio SOMPA, wo hwe me TV SOMPA. Me did a jabba. Dr. Alex Kwabena Jamfi. Me si anadwu ya unji bibi ni fe bi to so. Enya be wa brabo. Me ntwabo. Yeah. What do you say? Me see number na subiem. Number ni 0548 86 47 01. Ayo mumu edini Alex Kwabena Jamfi. Support the program because a TV and radio. Fe bi to so na Awurade Yakobon ye oyi. Me pon a frɛ me papa me di bia to so. Na me hwɛ na me nkyerɛ wade na yie yomra because Awurade se me hyira wo. But just ask yourself why. Adenta mi hu nhyira no ene na ma hwehwɛ mu no so gya ni ba ko bo se papa ma ye dwuma makɔ Libanon prensa papa ma ye dwuma 21 years mintimi top plot ɔne yira wo mako 5 ɔmo ha flat ɔse papa mintimi top plot do se bewe me ye hwehwɛ mu no be man fi ye nsidan onua miensa wa control BNT top plot. Me catch them. Me try na there. By the grace of God, and we do laundry. 8 bedrooms. 50 ni ba ko mazi. O say papa, me kutam kwada mako 14. No try o madwuma. Oye adwuma enya 12 million 1002 adwuma ma biem. Be Job chapter 24:2. Ato ne share. Fenye be di sunsum nkomo me di ye problem oba mehwe di kudie nti a ema sika no bebi meka ho di so di wie obi tie mo ye machine oye adwuma nya 5 million sika no nsa ye no no Awurade anka ne sa
ɛde asɛ no Job 24:2. Job chapter 24 verse number 2. Ɔse na ebinom deɛ. Ɔse na ebinom deɛ. Wɔtwe hyeɛ. Simple. Wato wɔn seɛ. Okay. Ɔte aseɛ. Ɔse na ebinom deɛ. Wokaa brɔfo na bɛma yeah the landmark. Untra 5,000. Yeah. Papa adeɛ baako a ehunu no. On se kwasiɛ de be ye direction. Woka Isaiah chapter 6 verse number 1. Bible say afia o yini wuzi awuye no. Isaiah hu Nyankopɔn ne onyam. Ya tosie bi wo fie hɔ. Either father side or mother side. Ya tosie. Ebi kwasinti ne ma ana kwasinti fie. Unya sika ntra 4,000. Unso be Pentecost elder. We ye adwuma. Aso utimi nsidan. Utimi ntra 4,000. Da bia ne kam no. Yeah. But when Yakupon sisi wo hyira wo. But baby akopie ye nti. Okay. Just papa ne ba, ose papa. Oye ose one ne re ete abusua fie. Awo ni mama akomako 5. Wose ayo ho sam say so na yiri bedwa mu a SOMPA FM bisa no pa nkola ni nyina ko school because nkola ni enum omo nyina so da ho e wo dem ho ati ase ayo sam o but otu anamo no papa ade mani pasere e ya anamo ntuo bia mato 11:28 ni nkomo ho me die de gaba we have a chi kwa atwa anadwi wutie me nim yare etete wo me se fe bi to so anumre ya me be prove a kire wo wo yare atie sansuo wo benya kamfa fa kamfa ba ko to nsuo nim me wi a mebo mpa ya gu nsuo so me kire de ade kamfa no be ye that's a miracle. Matthew chapter 11 verse 28. Ose mo amaye adwuma bre. Ose mo amaye adwuma bre. Na wasoa mo ne so. Na wasoa mo ne so nyina. Ose mo nya dai. Entena wo fie entobu ongu park ne so. Okay. Yeah. Na no ma ba ko manage no. Ofi boko of a car. Ose papa I want to see you. Okay. Oba life. Oba ose sofo. Me do me kunu. Enfie mienu nie ya wo nkwada miensa 2 years ni be makọ off enu wo boku nyina da me kuna yo still no se me hwe ya e wo ba ni fie unya 55 years off apem na se enya dunum on de wo ba ni fie no mema oba ne friend sister Penny. Yeah, or 60 years. Nam se mame at the say no say ye or titwi. Na zukru won fie say. O se me kru was 62 years. Na ne be ma wu fie say nie. O say asebe ajagaza no akobosu. O se more than 10 years. Na man friend bra. Ne bla so sa problem ni bi. Yeah, ya to see. Unya age say obema bewu. Unya age say wadwuma ba say. Unya age say ye be yi wadi wadwuma mu. I don't know. And when I'm in Job chapter 24 number 2 was say na ebinum de what twese wo English aka English na wade me di de jaba otena no pa me wo kumase kononom enuam me number ne guso no me be pon a me de personal number me tudwa me de ye problem papa fe bi to so me pon afre me papa ka mene me papa me bi adwuma egu papa me bi school egu papa bi bia me de so for ade ba ko se nipa huni according to Matthew was say de ya chisasin ya den a chichen wo soro yeah because asase we so no o chere wa papa eden but anadwumi tufo mi wo kumase kononom enuam usi nuam ho a onsa right tie direction no onsa right efutu kwan dada e wo ho we say hospital junction hospital somebody bi si ho hwe wani straight we say anwea bi gu ho me signboard isi ho ya twa so come and see
Udu somewhere no one maybe go on sa right. Covet gata kese bi da ho. Ya de covet egum. Fa covet na no be ba na be black gate. Otsena eye memory da. O say is to present your case before God. Me fa course. SOMPA FM. It me fa course. Okay. Tie direction. Bra na rade fa me so. Okay. Papa me yare. Papa come me. Papa me ye bibi enye yi. Eno da anopa. Amati ba ko se nyame yodo. Okay. Girl ni say djuma si 2 months nie. Obubu ontimi nante. Oye bre de ne bai. Me prove it and say God has given him the power and authority. Anopa you see ye papa. Oba no waton na so hunu bi. Wo de what ye duro so bra. Stroke bra. Wano na asia bra. Na me prove it now. So for adia minimi yo meka. Okay. Tieni yo minimi yo meka. But the entire men person me yo mini time amagina to ho. Okay. Maame ba ku tie me e de ne ba fi nkran bai. High fever I said dam. Okay. E chichira ni fi akra bai. Ba no friend say papa nam se mfa ne ma. Tia haba we pusafa so no. Ye so na haba ba ko pe. E de chakra so be kwa adwuma. Ani so aten. Nso aten. E ya haban. Haban kasamete. Edua kasamete. Okay. Natia kasamete. Nsuo kasamete. Me de ye problem. Okay. Because the onyamere chem se nipa besere. Me de no nti bia se bisam ne enko. Okay, papa, nyame nhyira wo na me pese me bisa se. Se ebi a me na eno me wo me fie. Na makɔ ware a. Yeah. Ɛdeɛ nti na ɛsɛ me no me timi kɔ ka me yere. And so na Na sɛ wo ba ne fie ti. I must. Nti na say working towards it. Ti na akɔ ware se ohwehwem. Okay. Se okɔ ware wo ba. And the social media ne worry. Baba, nipa bebre nwene nkwachire o. Ade ba ko ye say life making. You must be thinking about your SOMPA future. FM. Odachi. You know what that is? Enye fie nyina ne didim. What you say? Enye bon nyina ne dia ba eden. Esem. Thinking about your future. O munya ne ate abre na ansa na fidie yi no. Papa, obi a o mobo wi ase pan se be manya 50 years na na dwuma sei. What you say? Be manya 60 years na na dwuma sei. We dey na bebre. Yeah. But wanye hwehwemu. Ye wo fie bi wo ho. Okọ ware a oba na behwe. Unsu nim. How can we know? Me see ne Friday men condemn prayers. But bebre we see time. On at yase. Vampire sa. Wa mu baby a wonam nye. Baby a wugina nye. Baby a wotie nye. Aya kan someone. We won sem bi wo ho. What you say? Be some train ma wane wa semi obako. For number no papa me support two program ne keke. Be some train number 1. Ye ni komo kitu bi o. Me dey your problem. The world problem. Some train wa was say. Anyum miensa ko chimu ba ko no. O se awurade. Sadia ma hia si dɔɔso fa. Wɔn a wɔsɔre tia me no yɛ pii. Swati. Kan biem. Ɛnwom miensa ba ko no se. Awurade. Sadia ma hiafoɔ si dɔɔso fa. Wɔn a wɔsɔre tia me no yɛ pii. Wɔn so tia de den. Wɔsɔre tia me no yɛ pii. Me kyerɛ ade bi. Ya, me di de jaba, me de me nsasi me bo, onyame achemadom. Okay. Ya. Onyame achemadom. Baba, wo adwumem, ni pastor de tiaw. Tie. Wo adwumem, ni pastor de tiaw. Abusuam, ni pastor de tiaw. Fear not. Me kyerɛ wa habam yenu pa. Fako dware. Okay. Number 1. Bomagu achi. Eya haban. Tete fra banchi haban. Enfrɛ me misame. Ya kyerɛ ne tie ne yie. Tie ne yie, me wie enfrɛ me misame. Yeah. Because we mistake kwase bi be ku. So for ye won krofo bebra, omo wu a enyo omo time. Ayo bi na solitaire na dwumem. Yeah. Ade aga na fo ani chi ubada ben. Tie ne yo.
Adia Ghana Fuanichi, Obada Ben, Ewa Sodim, Ewa Jumim, Ewa everywhere, Ewa, but Mitrawa de Bomegu Wachi, Eya Habai, Banchi Habai, Kanimi and Ubom, Siniwadrom, Pebaketia, January Muda, Fagum, Sansuya Tene, Fagum, Yan Monday, Najari Wednesday. Say Obi Chewa Bibidra. During Wednesday, because Wednesday no angel na our duty no on the head. This will be a kokuya. Oh, kokuni akuya. Say Wednesday for no. Omojuma pa head. Ayar sejuma. Omojuma pa no. Say kokuni akuya e bie pharmacy. E be ye nurse, e be midwife, e be doctor. What it down? I see. Me did the job. Me baby because I am working with the angels. Maybe there your problem. Papa, me yare. Oh, already am cancer. Did not see money duanaba. And say ya Papa, ya na ye can say ya. Obi a Pentecost ni, obi assemblies ni. Ya church na manati. Eye nim die na sofo ni nim. Die Bible say nim die me man yenti. Nanka sofo nya 50 years. Now the bear mark off 2 years. But my mom pay no. Me man do be so okay. I dey say papa na tu nya hunu hwi. What you say? There be eye nim die. Me say dey eye nim die. Tin no say yensua die. Eye nim die. Ye nim die. What you say? Eye theology. Amama ote swami dwom oton ayento ono aduane yento awurade anka sa eya haban wote pesa wonsam keke fasesta wonsa ho ko simple tie sompa eno na ya na yese ya abosom sem no eye nyansa na bi ni tie ni o ye kasa bosom a eye boba ye twa mogya ye den aguso ne fra ne bosom eye aden on se ska for penunom number yeah anamwa ewiana aduan no odi enwira akrantie o se o bobra ade ehia baako eye nimtie number 2 nyansa number 3 hunumu ana bi tie ni church sofu ni nim tie ni o sofu ni wonim what you say wan sua de papa wanya dai and now we are there to UST. You be a herbal school. Oh, UST. I don't know Kusunya de. Ra. I don't know Kusunya de. I'm not there back for me yar osa. Me chere na de keke within 4 days osa ne ko. What you say? Enyam paibo. Every door has its key. Me dey your problem. Papa me ba num nsa oba me prove achraw onum biem papa me ba num wi fa ne bra hoya yar sabia oba boa nsa me kwa yar sabia en fansa pan ma ho me ka chraw undi bia se bisa me fa course aka me 10 minutes papa yem hwe se ebia se sei ma ba ye ogidini me de ya na mpese mbisa se ogidini ma ba ye ogidini na meti awrade fie se makotena bia bi na metimi bom paye na menye bom paye ni edede kwa ekwa hene papa empire bo nya adwuma oh ye me aka sa nya adwuma o efie na wutima wo bom paye unim tumi e wo fie ho papa se tumi ni denka awrade tumi timi kata tumi bia so na paye obon gra wo nte ase enye kaba na ya adwuma o. Prayer is the key. There was safwa. Kote sebe na ujina so. Oba. Baby adu no. I was sa sofo ni nya time sua de. E kire members na de. Members in bebre abom asofo bebre tiewu. Wonyanya speaker mienu message akaje ti wasem ye sofo na sare wate asore. Wasem evangelist. No born humra ne. Who born you 24/7. Bra. Okay. Tenase ya hwehwemu. What you say? Me de abisa.
papa me yesofo me pagya ne kofo brada me hwe momo number ne 0548 86 47 01 me see anadwo ya fa bi to so o yare be bompa ya gunsuo no so na ma kire wade ade kamfa ne be yo na enu anopa no you are going to hold testimony kwasiada akwantire ya dwuma ya di anka twade ya ba ko pe office pins mako 7 faka obra anka twade ba ko pe mako 7 me ma de koya de Isaiah chapter 6 Bible say afia ohene Uzziah wuye no Isaiah hunyakopon ni onyam me de ye problem obeji achinie but otua na aka so anu osu yeah papa ade am dwaga na fo no onji biribi di lad be ba na osu water be ba na obo ne hwene just ask yourself why otimazi okọ adam na oto onya dwuma nye ablante ba ko ba papa me wo mazi o na sikira che wadwuma nya mazi adwuma wadwuma driving kopeka twi no hwe manem ablante ba ko ba osua fitin okọ to dam na sikira che wadwuma nya fitin work yeah me chere dwuma chere everything because I am gifted. Just inquire of the Lord. Be so that it be a 1 Samuel 22:5. Yatina ye if you out team unim de ofio unya ska na se if you out team so yira jaw bibi di agro odi for Samuel nwoma edikan eti aduonu mienu etichemu a eye num no Ose na odi for God catch David. Sieni yo odi for God catch David say. Tina be poswa atra bi em. Simple you that as so. Simple. Ade me nipa ho kire ye mienu. Okay. Asode ene moto. Me kasa wo bi hwe me, wo tie me. Na dwumegu, obi je ne yire, obi je ne kunu. Awura se obanya 30 years. Obefa de ompe. Maka mi suru. But let me prove it now. Okay. Say nyame yodo. Okay. Mawie. So afon TV bia share bisabe. Okay. Me die de jaba, me wo kumase. Krono enuam. Me die ye problem. Papa, me soma na jiegu. Awurade ankansa. Okay. Papa me ye sofo, me be church empeja. Debi enya sofo nya ne bia sori ye yie. Yesu ye nim. Me cover baby o ema wo bi nsu ngu ni yem ensisi wo bi be Proverbs 17:13 I come 5 minutes spend my way yeah was inquire of the Lord you are working towards seeking the direction what be Bebu sam eti dunson chemu aye dumi ensa ko wanim o se de ode bone hye papa o se de ode bone hye papa nem no pani fi ana magana fo beresu o ti asoli dem so da biada obobi sugu ni yem be ma na bone ho ka o se majao oba na bone ho ka o se majao yeah sister ba ko be fa be ma ko pay London within 8 months you na dwane aja no I say, hey, can you fast an adrenaline? Papa, if I be near Gro, Mr. and Adriana do be see. Momo number in 0548 86 47 01. Me bompa ya gunsuo so. So say bia. Awurade Nyankopɔn tumi ade ye yo woni ma yare safo. Anadwe me tani nsuo ne kamfa no with the blood of Jesus. So obi yare wonum nsuo yi a ma wa yare sanya dwuma in Jesus name. So the kamfa no bitum na yare a yam kamfa no. Fa nsuo ne kakra fra fa ko horo ho. Na da nyame adma anopa ne ko. Nsuo no num bi o yade ne ko. Me de agaba. Me de ye problem. Momo number me see anadwia try and see papa me towa yento awurade ankan sa debi osimesirawo my day mesirawo so for bedroom oba me pena SOMPA Rebecca
Yeah, I love her. Rebecca has been yanking her. Bobia to me, I yanking her. Sama. You never mean I say. Yeah. And I dream my mentia, my uncle Barco. I just say, me my yako. Me free moonra. What's an our tree dinner or trida? Oh, Cronma Francho. Okay. The February be Sademi. And Timo Amoben Sademi. Nana me invatimu. Nere. And run up past 6 o'clock. Na nebria sonye. Oko. And Timo Amo Cronma Francho. Sademi. What's an hour tree? I just say, Odi na otrida. Yan for do one kobeyo. Nti anwumre yen kai bo ba ko a mesre abusuafo. Ma mo nyina yakọ. Me did a jabba the spiritual professor. So for Baba. And ye de besie. Ma me ana wo bisa wasem. I na be chapter 25 22. Ko ye time na ye adwuma. E wo so wo fa ye time ni bi dey so for ye chi. FM. Inquire of the Lord. Rebecca did it. Or say ma honye ha. Genesis chapter 25 verse number 22. Ose na nkokwa ne pempem wo ho woni. Bible say na nkokwa ne pempem wo ho woni. En wo ka say wo se sete sa. Na metiase re yede. Na metiase yede. Na okobi se urade. Okobi se urade abesa nye bone. Bra na wo kra no mimisa wo kra no dikudie ntia usugu yam. Dikudie ntia wade ni gu. Dikudie ntia ye yo ho ade ba ma. Bra na me hwem. Na urade fa me so nkire wade. Ma wie. Ajaba number ba kunie. Where am my private number? 0547 14 96 40. My private number. Okay. 0547 14 96 40. Bakunsu 0201 42 43 11. I am a Vodafone. Okay. And I am a WhatsApp. And I mean, my private number back is 0543 14 11 55. Momo number is 0548 86 47 01. Febi toso anadria me pon afre me tam na so. Ochina eye memene da counseling. Kosiada eye glory service. We are sofo. Upo bi na ya dwuma ya bia plato ho bra e be bia branch amon. Okay. Wo ye elder wa dwuma egu bra. Unim drums bo, unim keyboard bo. Otena anakwasi ada meto nsafrew. Okay. Akonya bia beda ho. Okay. Monday me ya counseling. Tuesday me ya counseling. Wednesday me ya counseling. Yawada eyem paibo. Memne da eye counseling. Eda me nya dwuma eye fiada. Papa obani yare e kam me no wo ye bibie enye yie me say moment fe bi to so otena no pa mi wo kumase kononom enuam me bre no ayebe minima djuma wo yo minima ka bia da so minim problem bia wo namu enkachi. Job chapter 14 verse number 7 Bible say ne duampo wani da so si twa papa me yare papa koko hame bra mema wodro papa me what diabetes wani be fra bra papa me sisi ya me ya bra papa me dwada me ho keka me bra me de ye problem ade a me ni yo obi abodam wade ayira wani afra e ma me ho o pesika wo bi ho bra na me improve nchirawo enya bone papa me nuane dada me wo fa dada me bro nya na eba me pesika ya dwuma oba me prove achirawo me chawade keke me wi a memo for phone na be konanim. You see the power and the miracle. May God bless you. May God bless you. God bless you. Me di e di ejaba the spiritual professor. Me nim problem a wonemu from sesia o tina nopa me tenase kumase kononom enuam problem bia wonemu biara wo pesika ya dwuma e ka meno efi a wotim bra adwuma we your bra enye wa dwuma meka kyerɛw baby a wonam biara and you want to run for your life. Papa me yesofo me pagya ne kofom awurade anka ne sa tieni o me yesofo awurade anka ne sa SOMPA FM
nti aha nam do bɛsie nyame yɛ adom adasɛ nɛ ɛbɛsia hyia biam. God bless you. God bless you.